Kia ora rā tātou, mōrena rā, I tēnei rangi me ki ka puapua I tēnei rangi aua uaua I konei, I here taunga nei. Kei te kitea rawahia, nā tohu a matariki tā puapua I tēnei rangi. Hoi anō, ko te tūmanako e whiti ana te rā I tō muka. Rauhina, pēhe ana te huarere ki tō wāhi. Ki te titiro atu au ki waho, I taku matapehi, he kapua te āhua. He makari, hoi anō kāri te ua. Ka pai tēnā. Kei te titiro au ki waho, kei te kite atu au e nā tōhihi, e nā puna iti nei, nō reira I mihi tēnei ki a waipunārangi I te mea koera te āhua. Nō reire, mihi tēnei ki a tātou, o tira ki tēnei wā o te tau, kei te tatatu ki te mutuna o te tahi, o pipiri, nā a koe nei a popo ka tau atu tātou ki te rua o taku rua. Nō reira, he mihi tēnei ki tēnei kaupeka o te tau. Hoi anō, he mihi anō ki a koutou ko tau mai ki tēnei kauhaurangi, hari ko ana māua ko rauhina, ko hoki pēnei mai koutou, kia kōrero hia tēnei kaupapa. He mihi hoki tēnei ki a koe e kare rauhina, mō I whakawātea mai I a koe anō, kia kōrero tahi anō tāua, mō tēnei kaupapa mō te rewa waha. He kōrero tāu, hei timatanga? Tēnā, mōrena, tēnā koe o mihi ki te ao I te ata nei, Beth. Ai mōrena tātou, nai mai hoki mai, mena ko tēnei tō wā tuarua pia, te hono mai ki tēnei kauhaurangi. Nau mai hara mai, mena ko tō hono tuatahi mai ki tēnei o nā kaupapa kōrero. Ka pai. Nō reira, couple of things before we get started. Hopefully would have been sent a link to a PowerPoint. If you've received that, we should have received that from Anya in the tari. Those are the slides that we'll be using today in our kōrero. So if you want to open those up and follow, that will help you follow the kōrero as we go through. As well as that, you would have received a link to a booking schedule, just like last week. If you still have some things that you'd like clarified after our kōrero, feel free to go into the booking schedule. There's 2 time slots available on Thursday, and put your name next to the time and we'll make ourselves available for you. We'll send a link out and we'll make ourselves available to have a follow-up kōrero. As well as that, there'll be a handout sent out for you that will capture the key messages throughout this kauhaurangi. So hopefully that will cover any questions that you might have, but if there are still some questions that you would like answered, feel free to add those to the chat area or to the Q&A area, and time allowing at the end, we'll take some time to have a look at those. Hopefully they will cover most of the questions that you might have about kōrero today. Nō reira, me kōkiri tātou te kaupapa. It will be delivered in both languages. If for some reason we default to te reo Māori, it's just because of the nature of the kaupapa, but we will definitely do our best to make sure everybody is feeling comfortable and we cover things in both English and Māori. Nō reira, tēnā tātou. So ko nā hua ka puta I tēnei hui. The outcomes for today's hui, kia maramake ki tēnei mea te kōrero, o tira ki tōna tūnga, ki tōna mana, I roto I te whānau reo. So we'll be talking about kōrero and where he or she
they are placed in the whānau reo. Tuarua kia kōrero hia ētahi rautaki hei whakapakari ake i ngā pūkena kōrero, i ngā pūkena whakarongo anō hoki. So we'll also be discussing some example activities that you can run in the classroom that will support the teaching and learning of the skills of speaking, but also there'll be some whakarongo involved in that as well. So kia hoki anō tātou ki te whakapapa i whakaatu hia i tērā wiki mō whakarongo me ki te whakapapa o te whānau reo. So we'll just briefly go back and recap the whakapapa that we showed you last week, if you were there last week. If you're not, this is the whakapapa that Susie and I, Rohina and I, put together. And please don't think it's evidence-based or anything. It's purely our thinking based on experience. So we're looking at slide 3 at the moment. Based on experiences that we've had in our learning journey for Te Reo Māori, but also our sometimes chaotic thinking, our creative thinking. So if you have a look at the whakapapa slide 3, you'll see that reo, ka moia reo i a whakaaro, ka puta ko reo a waha, ko reo a tinana, me reo a tā. And that I moe a reo a waha i a taringa, ka puta ko whakarongo. I moe hoki a reo a waha i a arero, ka puta ko kōrero. And nā ko rāua nā mā tāngua o te whānau, ne? O te whānau reo matatini. So in our thinking, our beliefs, whakapono katoa māua, whakarongo and kōrero are the foundations of literacy. You'll notice too that the teina to reo a waha is reo a tinana in this instance, which is slightly different to what you might see in the Marautanga o Aotearoa, and slightly different again in NZC, because following reo a waha in our curriculum documents is reo a tā, written language. But we've flipped that up because we believe when it comes to reo a waha, the supporting sibling is body language or non-verbal cues. And that's the reason why we've put reo a tinana so close to reo a waha. For no other reason than when we're talking, our hands are moving, we move our head, we move our face, we show expression. And so that's the reason, the rationale behind how we've listed the where everybody sits in the whānau, so to speak. So reo a tinana, ka moe ia kiko kiko, ka puta ko mā taki taki, reo a tinana ka moe ia kori kori, ka puta ko whakaatu. And then we have the pōtiki, reo a tā, ka moe ia mata, ka puta ko pānui, ka moe ia ringa ringa, ka puta ko tuhi tuhi. Ka pai? He whakaaro o Rohina, hei tāpiri atu? Tautoko katoa. Hei whakawhānui atu pia i tētahi whakaaro. Kāre kore he wero pia tēnei ki ētahi o tātou. Kia noho te reo a tā hei pōtiki, i te mea i te nuinga o te wā, koia te tino aronga. Me tere ako ki te pānui, me tere ako ki te tuhi tuhi, i te mea kai reira te ao. So I'm just, yeah, it might be a bit of a challenge for some to think of literacy, pānui tutu, reading and writing as the teina. But our belief is that if you get everything else scaffolded and in place, ko te tūāpapa tēnā, kai te kōrero hia te tūāpapa, the learning of reading and writing will be a much easier journey pia. Koia. Ka pai. Kia ora, kia ora. So moving on, that's our thinking. And like I said, it's not evidence-based.
but it's just from our experiences in our learning journey, but also in how we've taught te reo Māori. So moving on to slide 4, we thought that one way we could look at this kōrero thing was to kia wawahi ngā pū o te kupu kōrero. So within the kupu kōrero are some hints, some tīwhiri that we can use or we can discuss that will help us think about the way we deliver kōrero, the way we teach kōrero in the classroom, and things that we aspire to, that we hope to achieve as a result of our teaching, our practice, things that we work hard to fulfill, I guess, kia wawata here, but also the things that we can't leave to chance, the things that we can't just assume our ākonga will pick up or learn just because we speak to them, yeah, just because we speak and we model. We can't leave it to chance. So, Rohina, tēnā kōrero here ngā pū, me ngā whakawhānuitanga o ia pū. Ka whai, te acrostic tēnei neha. Acrostic poem. Acrostic poem. Ke, te ara te ka, ma te kōrero kia whānui te puna kupu. No reira, te kupu, te puna kupu, he mea matua tēnā, te ako i te puna kupu, I puta I a tētai ko wariwari ia wai, engari, ko tāna kōrero, vocabulary is the building blocks of language. So, ki te kore kau he kupu, kare kau he reo. Whai muri ko te tūhono I te kupu me era āhuatanga. Engari, ko te mea matua ko te kupu, te ako I nā kupu, kia whānui te puna o te kupu, he nui nā huarahi, e tai ai te whakaako kupu. Yeah, so vocab is really, really important, and being creative with how you teach vocabulary, making it fun, kia ngahau te ako, doing different kinds of activities. Also learning about te ako I te whānau o tētahi kupu. So learning the different types of kupu within a kupu, like the whānau of the kupu. Ka rea moe mena ka te tino kaha tātou ki te pēra, really researching about kupu and things like that. Koe anō, e hari te mea ko te kupu me tana tikanga anake. So it's how to use kupu in context, me pēa te whakahua I te kupu. All those sorts of things are all involved in puna kupu. Kaunei. Yeah. And taking from kupu into kianga, so how those kupu sit together to form phrases. Yeah. I think they call it the phraseology. Phraseology. Te reo Māori. Oh. Yeah. He rereke te reo ingarihi. Ka pai. Pū tuarua ko te o. No ona mata. No reira, koe nei tā tātou katoa e wawatahia, e tūmanako hia ana, kia pēra tō tātou reo neha, kia rite ki te reo o ona mata, kia rite te tangi, kia rite te whakahua, kia rite te rere. Era āhuatanga katoa. No reira, ko te huarahi kia pēra, kia whakarongo. Ka hoki atu anō ki te tuakana, ki te mātāmua, ko te whakarongo. Ki te hia kia pēra te whakaputa I te reo, me kaha te whakarongo ki tērā momo reo, ki tērā tauira o te reo. Ki reira ka rongo ai I te rere o te kupu, I te rere o te kianga,
koera tētahi āhuatanga kai te rongo I te he o te kianga I wetahi taima, e kore mōhio, mo āhea au whakatā ai. So where do I pause? When do I pause? I can't see a comma. I te mea kai te kōrero au. So how do I know when to pause? Tērā momo, I roto I te mita me te rere o te reo. Yeah. No reire, ko te wawata. So what we're aspiring to is to kia Māori ake te tangi o te reo, so it's more native-like in pronunciation and production. Kind of makes me think of tā Timoti's Kōrero, nāna mo te panikeretanga, kia tika kia rere kia Māori te reo. Koia. Ai, Koia. ai. Ana, ka o ra. Rau e tō hanga. Kia rere noa. Ka tērā. Koenei pia tētahi āhuatanga uaua pia, ko te rere noa o te reo. No reira, I taua wā me rere noa te reo neha, so that you can just speak about anything, about any kaupapa. So kia pēnei tō tuku I tō reo, me rite mai e rā atu āhuatanga. Ki te hia kia rere noa te reo, me aro ki te whakahua, me aro ki te puna kupu, ki te hanga rerenga, ki te tuku whakaaro, kia pai ai te rere o tō arero, kia kawe o whakaaro, kia tika, e rā āhuatanga katoa. And aha kua pia he reo tau, e hara I te mea, ka rere tō reo I nā wā katoa. Aha kua tō reo, even if it's your first language. You know, e hara I te mea, your first language will always be nice and fluent. Yeah, koera te āhuatanga o te reo āwaha. Hoi anō, I roto I te akomanga I nā horopaki ako, me whai wāhi, tēnei āhuatanga kia prakatihi, kia prakatihi nā ākonga kia tuku I o rātou whakaro. Boom, just like that. Ai, ka pai. So it's not about prepared speeches, it's more about those times where it's kōrero tēnei. I suppose we could use manu kōrero as an example when they get up to do their impromptus. Ideally, the puna kupu, the kianga that they've learnt, ka rere noa, ka pai. I guess it's... Oh, sorry. I guess it's... So all the preparation of the specific teaching, ka puta mai I te wā, e rere ai te reo. Yeah. Ai, ka pai. No reira ko te ko re, kia ke taumata. Kia eke taumata, ko te success and achievement. Tēnā ko te whakawhanake neha. Kai te hia kia whanake haere, te pakari o te reo, te whakatō, te tipu o te reo ki roto te ngākau, e rā āhuatanga katoa. Mā reira e eke panuku ai, e puta ai te ihu, e puta ai rānei te arero. Ka pai. Yeah, kia tai ai e rā āhuatanga katoa. So just, I think just making it successful, like making reo successful. So our tamariki are always achieving, creating success. Me te ra tuarua I te kupu kōrero, re. Ngā rautaki, ai, koena tētahi āhuatanga, I te mea he reo, kai te whakaako I te reo, ne? He reo tēnei, mo te nuinga o nā tamariki, he reo tuarua, me ki. No reira, me whānui, me hōhonu, te puna ke te rautaki, a nā kaiako, kia pai ai te whakaako I te reo, I tōna taha whakarongo, I tōna taha kōrero anō hoki. Hoi anō, ko aua toko rua, he mahanga, he twini. So they're twins. They always interact together, kare tai te whakawehe. Yeah, engari,
He nui nā rautaki kai waho atu, tētahi wāhi ko nā ESL, Teaching English as a Second Language, he rawe warātau rautaki, te toro ki wera rawe me kai te ipurangi, te kukarahia, te Second Language Learning Strategies. Ai, kai rai. Nā ka whakātu hia e tāua etahi tēnei kauhaurangi, ne? Ka pai. Me te o whakamutunga, kia kupu te āhua o te kōrero, ke kau e pū noa, hoi anō, kia kupu te āhua, ko te kōrero, hea te o whakamutunga. Ko nā oro o te reo. Ai, tērā whakapākia, tērā te recognizing sounds of te reo. Ai, nō reira kai roto i tō tātou reo, etahi reo rereke i te reo Pākehā, koera i ki ai he reo Māori ki. Nō reira, te haere tahi o nā oro puare we tahi, pēnei te ou, e rā kupu, te ai, koena nā mea ka ahua, ta wero, pia i te taringa me te arero, ko te whakahua pia o te ta, tētahi, te ta me te ta. And tērā i kōrero hia e koe te phraseology, you know, knowing when to phrase things. Kai roto tonu tērā i te oro. Hoi anō, te oro o te reo, kiau nei ka hoki atu ki tō tātou taiao. Tō tātou, nā oro o te reo Māori. Kai roto i ngā awa, i ngā moana, i te ngahere. Kiau nei ko te oro o te reo Māori ahu mai i tērā āhuatanga. Ara anō pia tētahi kāre anō kia kōrero hia, so perhaps another one that we haven't mentioned yet is the lengthening of sound. So the importance of tohuto in a kupu, and when we're speaking there, I mean, we've got to be able to pick that up as we're listening. Those more discreet sounds, those finer sounds. Yeah. Ka pai. Yeah, no reira, aua āhuatana o te kupu kōrero, he pū he kōrero, ko te kupu, ko te kia Māori ake te āhua o te reo, kia rere te reo, kia eke taumata, ko nā momorautaki, me nā oro. I runga nō i tau kōrero, after what you've said, me whakaako, me ata whakaako mārire i te kōrero i roto i te akomanga? He uimaki hoi pēr. It might be a rhetorical question. Hoi anō? Ai, te rori hoki o tērā pātai. Ai, e tikana. Me kaua tātou e pōhehe ma te hopu noa, ne? Ka taka mai enei āhuatanga i te rangi, i te mea kai te rongo rātau i etahi āhuatanga. He wāhi anō, he rawe tēnā, engari he wāhi anō me whakaako, me āta whakaako. That would be awesome if we didn't have to, and if everywhere our tamariki went, they were hearing te reo, feeling te reo, were immersed in, out, upside down in te reo, kāre take. But that's not our reality, unfortunately. Yeah. Ka pai. So let's have a look at some of the ways that we can teach te reo Māori, kōrero, in the classroom. If we move to slide 6, we're looking at something called Ngā Mata Kōrero, story cubes. And the photo in the slide is of a series of cubes that I created. Yeah, it's a long process to develop some resources. But on each side of the mata ono, or the cubes, are a selection of pictures, random pictures. Some are cartoony, some are
more from Te Ao Māori, you'll see the whare nui there. Kete, there's also road signs. So signs that we see as we're driving, a stop sign, a give way sign, two-way road sort of thing. You've also got the mata ono for the pāngaro, for the numbers. And there's also some sentence starters on other faces of the mata ono. And there's also kiwaha. The idea came from a resource called Rory Story Cubes. And you'll notice too that the link has been added to the slide for Rory Story Cubes. He's an Irishman, and it's the same kind of thing. He's got his categorized. So he has some that are action cubes. He's got some that are Voyager cubes. He's got some imagination cubes. And basically all you do is you pirori here, te mata ono, you decide how many each group will have to throw. They throw the cubes, and whatever is facing up, they create a story or a sentence or something using whatever's facing up. Whatever picture they see, they create a story off the top of their head. There's nine cubes in the sets that Rory Story Cubes comes in. There's 9, but you don't necessarily have to use the 9 all at once. You can just have 2, or you could have 1, and they just talk about whatever faces up when they throw it. But the idea is, he rawe mi hei whakakōrero i te tamaiti, i te tangata. It can be used for any ages, and that's the reason why I developed these ones, because it takes into consideration some parts of our language that we may not see in the Rory Story Cubes. So ko ngā mata kōrero tērā, very easy to use, tamariki love them. So yeah, all I did was I went to Kmart, I got some wooden cubes, and I got some pictures, printed them out, pasted them on. It's time consuming, but well worth it in the end, e karema. Bye. He kōrero tāu mō tērā? I've got some too, but mine aren't as flash as hers. But this is a really neat activity where you can see te rere o te reo. So that impromptu reo, where you just ka tukua te reo, and you let the ākonga have a tutu with te reo, pai tū pai hinga. It's not a time to be correcting errors or anything like that. It's just them putting their thoughts out, being creative, being creative with te reo. So I can see a queen, a sheep, a danger sign, so doing something a little bit different, a little bit fun. Kia rongo ai rātou te ngahau o te reo. Ai. Ka pai. So ko ngā mata kōrero tērā, and that. Next one is talking strips. Go Hina. Oh, ka pai. Okay, so this is, and this can be tuatahi. You can adapt this to any level, any age, whatever. So this is obviously for PP, but it doesn't necessarily have to be. And what is it's like a scaffold. And you might put sentence beginners on there, and the tamariki fill in the gaps along the way. And what they do is they have their talking strip about whatever kaupapa you decide it to be on, and they just go around and they start having conversations with each other. And so it's a bit chaotic. So you just go up to somebody and you say, oh, kia ora, ko mea hau, ko wai tō ingoa. So you're putting in the question as well. So there's questions and responding. And they just do that, and they come back, they just have a kōrero, next person have a kōrero, so you'd probably put a time limit on it or something like that. But the whole time, they're creating questions, and whatever you put on your talking strip
is just to prompt them, to get them on the right track with their questioning. The top picture, if you can see those up there, they're what I call like talking cards or talking cue cards, and they are based on a part of te reo, like a kianga or a word. So those ones there are about kupu tūhono or conjunctions, and using those specifically in a kōrero. So you might hand them out, or they could just be cards, and I might get nā te mea and hoi anō. And just like with Beth's cubes, you might roll the cubes, but in your kōrero somewhere, I have to say he hoi anō, because that's what I'm holding, and I have to say nā te mea, because that's what I'm holding. So somewhere in my kōrero, I have to weave those conjunctions into what I'm saying. So koera te tikanga o wera. So it doesn't necessarily have to be conjunctions. It could be anything. It could be kupu āhua, could be kiwaha. Yep, could be kiwaha. Ka pai. Ka pai. Oh, he rawe wera. Ana, haere tonu rauhina, kimi hia tō hoa? Kimi hia tō hoa, tino favourite tēnei. Ai. So this is such a simple rautaki, but so much fun, he ngaho, and really effective. So all you do is you create some cards. They could be random anything, but they have to have some sort of partner. So you have pairs of cards. So I think in our notes we've got tote me te pepa. So you're doing opposites. It might be rangi rawa ko papa, he harane. Hene moa tū tānekai. Koina. What do our tamariki, what are they into these days? Might be Mickey and Minnie. No, kara tau te moyo kia Mickey rawa ko Minnie. Hoi anō. Hoi anō. That sort of theme. And what you do is you give, you just hand out one each to each tamaiti, making sure that the salt and pepper are not next to each other. Okay, and what they have to do is they have to go and find their partner. So if I was tote, I'd be trying to find pepper. So I have to go around asking questions to everybody, and I might say, pehia tō āhua, he mea kai koe? So I'm not allowed to say who I am, but I have to, and no one is allowed to say who they are. You're not allowed to show your pictures, but you have to use your reo, your pātai, your tuku pātai, to figure out, to find who your hoa is. And you can do this with single words. You could cut up a kiwaha. And you could perhaps have a question. So one person has the end of the question, the other person has the beginning of the question. Yeah. So or you could have a question and an answer. Koina. Yeah. Ka pai. It's a bit chaotic, but chaotic is always good when it's a reo āwaha class and it's kōrero. Yeah, tika. Nā ko te mea whai ana, e whai ana I tērā, ko kōrero tia, say it. This is probably one of my faves. Kimi hia tō hoa is a favourite, but this is probably one of my faves as well. And basically you set up a grid. You can decide on how many boxes or spaces are in the grid. In this case, you've got 9. So we're looking at slide 9. In this case, you've got 9 boxes in the grid, and you've also got pictures. Alternatively, you could have a mix of pictures and some sentence starters or some whakatauki, or you could have questions around a particular kaupapa. And what the tamariki have to do is they normally have a set of coordinates around the grid. So along the top it might be R, E, E, and down the side it'll be 1, 2, 3. The kaiako will set a time for how long each tamaiti has to speak. And then they'll call out
a coordinate. They'll select the first speaker in the rōpū. They'll call out a coordinate. It might be ātahi. Whatever is in that box is what the first speaker of each group has to talk about for the length of time that's been designated, that's been prepared. Some ākona will find this difficult, especially if the time is long. If you give them a time of, say, 30 seconds, and they struggle to fulfill that time frame, then you would get them to talk about why they're struggling, talk about why they don't know what to say, but they must talk for the given time, the prepared time. Some really good kaupapa that I've seen it used with is matariki, for example. And in each of the boxes, they've either added in some the names of the stars, whakatauki that are specifically or particular to matariki, and each student has to talk about that star or the whakatauki, its meaning. And basically you might just say, hā te tikanga o tēnei whakatauki, hā te tikanga o tēnei, o ko wai tēnei whetū i te kāhui. And they talk about that thing, or whatever is their kaupapa, for whatever amount of time that you've set as the kaiako. If, for example, like I said, if, for example, they struggle with, if they struggle with it, then they have to just keep talking for the amount of time about why they're finding it difficult. So kōrero tia tērā. And like Rohina said about impromptu, this is another really good activity to support tamariki around manu kōrero time, or when they have to speak impromptually about something. Very, very good activity to me. Rohina, he whakaro? Yeah, ka pai. And tētai atu āhuatanga ka tae te whakahāngai atu ki te kaupapa, ne? Like, yeah, it doesn't necessarily have to be just a kōrero topic. It could be anything that they're learning. Anything. About. Yeah. Yeah, it could be pūtai ao. Pūtai ao, yeah. E haere te mea me noho ki te kōrero topic, because there aren't really any of those. Kōrero what I have seen it used with is if, for example, there's a photo of, say, a family or kapahaka or something like that, and you select one of the people in the photo, and the sentence starter might be, you are so-and-so, how are you feeling while you're watching this performance, or something like that. So it brings in a bit of toi and, you know, appreciation. Yeah, so plethora of kaupapa that you can use this for. A plethora. Kia ora. Ka pai, slide 10. Te ko tui tui. Ka pai. Nō reira, tēnei, he whakauru tēnei ki te whakātsu i te tīmatanga mai o tētahi akoranga reo tainoa ki tāna mutunga me ki. Nō reira, he mea tiki atu tēnei i te TKI website, and kai reira te hononga, so the links in the notes, communicative teaching example. And this one's a bit different to what we just had with kōrero tia, because this one is specifically about teaching a language structure. So the context where it started from was an old, really old puka from Papa. I mean, kai a koe te tikanga, it doesn't have to be, you know, you choose what the context, could be from a waiata, could be a language structure from a waiata that you want the tamariki. Do you think, oh, we need to learn this type of structure? It could be anything.
So from the puka puka, you take out the kupu hou, the new words, the new vocab. So that's what the picture is underneath, and teaching, having a bit of puna kupu time, learning new vocabulary. So, and the way you do that, you know, everyone has their own strategies, but there's also strategies within teaching puna kupu. I like to teach puna kupu through games and activities, and through kōrero and whakarongo. So doing lots of whakarongo and kōrero activities around teaching puna kupu. And if you came to our kauhaurangi last week, we did some whakarongo activities, and those are some of the activities I would use to help teach puna kupu. And then from once they've got their arero around their kupu and kai te mauhaere, roti te hine ngaro, we can start focusing on the rerenga. So the rerenga in this puka puka is he tō au kite. I'm getting the time signal. So these cards, I'm not sure what they called them, but I thought they were really, really quite neat. And what you do is you just get the tamariki in groups, and they just talk to the cards. So he tō au ki te kaukau, he tō au ki te kanikani, he tō au ki te waiata. So they're practicing that rerenga. And then you bring in the pātai, so you get them questioning. And the last activity is the kōrero activity, where you go a bit wider, so they're talking to more than just a small group. And they go around and they ask tamariki, he toa koe ki te aha, and they write down their response, but they don't write the whole sentence, they just might write the words. So I might put, Beth, he toa koe ki te aha. He toa au ki te kanikani. So I would write Beth, kanikani, koe na noiho, on my response card. And then the mea whakamutinga, which is tuhi tuhi, which remember in our whakapapa, we went from kōrero whakarongo, rewa tinana, down to pānui tutui. So now we're doing a bit of tutui, and you might, my sentence might be, he toa Beth ki te kanikani. Was it kanikani? Yeah. Oh, and she is, koina. So koina, that was a bit of integration te whakātu I tērā. Tēnā koe. And slide 11, kei te kite atu au I te, kei te rere atu te wā kia tāua. No reira ko te kēmu me te papa whakakōrero nā rautaki whakamutunga I te whakāturanga. He kōrero tāu mo te kēmu, ka waiho pēr te papa whakakōrero I tēnei rangi. Oh, he whakaauaha ne I te ako te reo. Using games like our old snakes and ladders, any sort of board games, creating cards where tamariki can learn a structure or practice a kiwaha or anything like that. What's that? When they build, they make things out of Play-Doh and things like that. Pictionary, categories, katoa wena, he kēmu whakaako I te reo. Inai nei ko te kahoots, e rā momo, he huarahi anō, hei whakangahau I te reo, I te ako te reo. I ki te hoki au I te chat area, te TikTok, nā Amy, tētahi kōrero mo te TikTok. He huarahi pai tērā. Ka pai, ai, ko nā kēmu katoa. Me te aha, kaua well, try not to, you know, you don't have to reinvent the wheel. There's lots of rauemi that have already been developed that have sets of cards. So Papa Whakakōrero on slide 12 has a huge set of cards that you can use over and over and over again. So you don't need to go and, you know, try and find pictures from the internet and print off, and when you've got some available already. I don't know if the Matariki series is still in schools, but there was lots of resources that was, you know, that's with that. He tipu he ora, or he reo tipu he reo ora. And the resources that are attached to that program as well. So the ideas around using kēmu to teach kōrero, it's a big one. It's a big one. Keep it, mix it up, keep it nahau. Papa whakakōrero, ka waiho mā koutou tērā e tiro tiro. Tērā pēr kua mōhio kē koutou ki tērā
tērā papa, ara te hononga i ngā kōrero, ngā tai pito pito kōrero. So we've added the links to the majority of these rautaki. So go and have a look at them, go in, have a tutu. But because we're coming to the end of our kōrero on slide 13, ka whakakapi hia tēnei kauhaurangi ki te kupu ki tēnei whakatauki tō tātou pāpā a te wharehui e Milhoi, nāna i ki whakahokia te reo mai i te mata o te pene ki te mata o te arero. Hea tērā ki a koe rauhina, he kōrero whakamutu ngā tāu. Koena pia te whakakapinga o ngā whakaro o te whakapapa. Kai te whakātuhia e tēnei whakatauki tērā kōrero o te whakapapara. He mea nui ki te hoki mai te reo ki te arero. Waiho pia pene ki te taha mo tētahi wā. Kōrero hia te reo. Ai. Ka pai. Tautoko katoa au i tērā i karema. Hoi anō, kua pau te wā ki a tātou i tēnei ata. Ko te tūmanako, kua whaihua koutou i tēnei kōrero. Kaue ware, pēnā he pātai anō wā koutou, tēnā tukuna mai. Mā te imera, ki te hiahia. Atu i tērā, we've got the booking schedule available to you. And will be available on Thursday if you choose to book in. But I know that the holidays are like 4 days away. So, I mean, who really wants to sit with us two kuikuis on a Thursday talking about reo wawaha? Hoi anō e karema, tēnei te mihi atu ki a koutou, kia pai katoa te rangi, hei kona.